Ka Confederation of Meghalaya Social Organization ni komsu ha kasi thodien kalami paiba biang kum kecing penjur bandawa ILP hapo kejala Meghalaya da wa pensawa da kiksing nakra harengkat ka kenhoi kaduhoi da kikentien dawa ILP bat persya CE nolor kiwi kiwi pan. Ya gani gejiki dawa LP lapan long ha parking lot kabadan hamot pran bat lapan long ru ikajing a jingkran bakun thop nadu chairman ga komsu ubadi ru president ka HYC uba robot jun khaljarin u president ka HANM ba lamprang khabarni bat kiwi kiwi ki nong yalam jong kisang balang ki badan hapo ksatri jong komsu haba a jingkran ki lapan paw ya ka jingpitar bat ka jingso khia halo ka jingle kuman ka skar padang hapo ka jinglam jong Narendra Modi kumitrang ba ban penslam ban menjul no eka LP hapo kacala Meghalaya wat hadin sisnam thek ba ka yeng do bathawa kacala da ka wei ka sur klai menjul de ka LP hau no pra jong snam archa khandai na kaliang ka komsu kala berngam ban penjuri ke jiki nang ni khmat lada ka LP kampat rekam hapo kacala badru lada kin rupungul kemeli kimwan ra rengkat ba ka LP lada kilek biang sadilhi Hagju upor kala penramdu ya kaseng kongres da bakeno ba ka de kaseng ka persya ka LP bat khamtam yo meli jong kane kaseng na kacala asam ubalawan ban tuklar bat ban pha jing tho show mintrang ba kacala ban kersan ban pentrekam ya KLP hapo kacala Meghalaya nakliang juga kan hon gila keren sai baka komso kalau na bai khuble ya baro andre phongot khuble simun ba philai kersan ya KLP jongi khuble simun phila sengap ya kasur kejingkang jong kipat ba keleng kacala rengila ok nadu basnang baka jing ya khon kampat samlakot kajing akon kampat samlabiang ngidon kam benpen ya teli ngidon kam benpen bha sesu benpen janai sesu ya kajing akon kenang ba kata sarkar India kan snap ya kajing dawa kajongi hare pause sistem kan thi mata kam sem ladon kata kajing buram kam sem ladon kata kajing ai ya kai kawangi kuat Kepalungo aso-aso bat ka bapeng sosi kalong bakat ba nang yat kisngi kat ba nang yat kipor lanang mi kibriu kibuyele kamkai lanang mi kibriu kumbaong ba atuni khalbuli kiele komek balai na kalian ka komso ngirong bangim sanya ya ka parti kongres hadu menta no balai kat ba ki kongres sampai khlia bat mensim i kumba ki kerana assembly ban kersan ALP kongres nasam 1% dot jumut ayu balai ke MPCC kam demand now new kongres ukamakhia napo not karishan ban withdraw yang tu kasithi balai ke MPCC kam ujor yang new beriu hapo ka Assam Congress Committee na niwat sa All India Congress Committee bandawa na ni ubriyo baude ban withdraw ya ka tu ka jintho ka ba ona tuklar mau ha ka jala ka jongi ka Assam omde tang ba ka tuklar bakatam yo put usam ka jongi kawan tuklar wat ya ka rai jong ka assembly hato pihon udan hok yu ni uban wan tuklar ya ka rai jong assembly ka jing tho jong MLA Congress assembly ka dei ka insol ya ka mekhliya legislative assembly ni dawa na ka mekhliya legislative assembly yu ba amat ba speaker badai bansim action kamu boleh ka dei ka insol ya ka mekhliya legislative assembly boleh untip kampha mau banyak kitrai menok halor jongi kumpa ni dawa na bukul sangma ni dawa na baro ke MLA jong Congress
pi kersan sisa yang ILP dawai yau tu beriu pon wudrono ya tak kasih pi menjunam nim kuah bagi we kin muslia yang i bagi terakhir panik muslia yang kami yang kamsem jong we tang yang kasih lajong tang kami yang kamsem lajong teng ngomong penbiang ya serung sedeng karoi kapar kambiang keleng kamdan kumno kita gijongi kilet tuklar sawai sajelah Masuk penau bala nakila bersakri baha tangnya kerjala lajong ru labiang. Ada tangnya kerjala lajong ru ikemba kimla bersakri baha kimdei hidup balik tu kelas hawe. Ni doa nak kini kiwei ru. Ni doa nak kini kiwei ru. Kimle mabar. Bakim dei penuan tuklar ya kari bot ya kerjala kajongi. Parari kum kedak kecing penram yang nu emle kongres na Asam ubala bia pongrai ya kamele khlia legislative assembly ubala prus ubala kondam ya kamele khlia legislative assembly mintar penpenja burom yau ni uriukai na Asam ni doa na kamele khlia legislative assembly bansim kondam proceeding yau ni emle ubala insol Khlian Legislative Assembly ladakim la banle kata ngaso padong day banweng no ya condemn proceeding na kami Khlian Legislative Assembly tumno do priu unut pan wan muslia ya karai jong kami Khlian Legislative Assembly hatongi podor hadu kata hatongi suya jit kaya kemle baki wei kemle kin chuan le kat pamon hang ne hari jongi Nak tahu kum kadak asal padang ngin tar yo neng priu bak ni maham ya kiwei ki priu ro bakim dei pan ai kano kajing persya ILP hari jomi stang kini ki an kinne bat kinang ya trekam tang lada ki jai penriu trairi trai mulu kidang bat yo lakam sensar lada ulung do umarweng usang ma umumin lani kiwei kita kalau KCM kita kambun nasi akan Khlian Legislative Assembly kini kian kini tang sulabun ukhan uchaudri udas pi tang hakasin assembly ke bandekong ya kini kin repeal bolo pindah ayu ya kami Khlian Legislative ke assembly lada kita live hawangut kibari kin repeal lani kin wengno pindah ayu Kajamu Kashmir mensuang ong Indon artikel laisma nyopau mano bala pendik ka repeal ka parlimen pindah ayu sakmaem kami clear resolution policy kabala penyo jam ya sibun ba kikun kari krapok persen kitrairi trai muluk san persen ki WKST kat wei ki jela people cut Lana dong long superstar kumana Chaudhry ensan kami clear resolution policy ensan kasik schedule tang gawai ka resolution jong kami Khlian Legislative Assembly u governor ula ban suspend yang schedule nai keren kai nai le kai nai batai start aba phimtip nai batai start aba phimtip ki balan start kan kita ya tourism ki balan start akan kita akan kita kebangi sai data jok mengi kasikim Kemudian yang KPAP berKRAP ke Kambun ki foreign tourism ban yang ibom dan kia keren dakum dia dakum tai teng bakajing nang keren pareng ke jongpi kilong tangkum ketu kaca kabakawat big kawat habat tangan da bang rusuk po dan bang rumlong Lada pikwa benda keren. Ya kajin sisa nak lihat juga sek ngikwa benda keren. Kidon saki beriu ki bohong, bamenta kita try ni tramuluk dan don berapa persen boleh yaki. Kimut bohong anda ladon dan atam ki poi wirangi neki long ku majra Tripura ki sabom. Upulit bapli utrai ni tramuluk jong kajak pilu Tripura usuyai nanti ki bom ki Bengali pinlai yu ki peniak.
Kini kipreu kisu yalan makla ya kajat penreu kajongi nakapor sakapor nyem dai su ban ngop nyem dai su ban sa elam makla. Kajat penreu kajongi kam dai su ban sa kan oi thia ha kini kinong tho. Kubor basu balak start kibom tip ARM ya kableng bat yang kendo. Nata kedau yong bak ILP kade ke fast line of defense jong kajat penreu kajongi. Kani ke ban ensure yangi kani ke ban pendikna yangi bas haka jela ka jongi ginang bunpat yangi haka jela ka jongi ngin bat yangi yo sensar lakam pataka jing sit tresitom kijong kikon gari ya sebelum ba ngin sakni mangi haka wai ke sengi ya ke kai ke paten ya ke spa ke pau bade hok jong ka jak nang jongi ngin dai penting ngin dai ban sengau ba ong itratan teng kani ka mentality jong jak nang jongi bangis yo tratan teng kani ka mentality ka bala hikayangi o khon nai le chatai teng kalade lupa kajing penting ngakentu ya kilong kami kilong pa haba bisna gi khon ai mersin lagi buat penting ong pet ame me khasi me don bakti bekerja me don ka perkhat ka dan ngabia bahajing sisa kumong kinong elam gilamot dan penjor ya kajing hi Rengi buram ya baro aginyam bang ngim snow ya hap bang kenhon ka jongi kan pentot ya ka jingle snow pha ki banget ka balang kestan Christmas ni kenturu ya ka sorkar ka so banong ba ya ka tuga bentah ke SOP ki jongki bom sya pan ya ka ro la so banong lade banwen Ladayu boleh tahu lah bangkit dah kabayat karol. Ladak kayo kahat kalapni. Boleh yang sukang tang kita kabayat karol. Ailat bakin maintain yang teks social distance. Ailat bakin maintain yang ke Sofi. Ni kentu yang kesorkan salah. Ni kentu yang kesorkan maklia. Maka dia berperkat sasisen. Yang ketu karai buat yang ke Sofi ke jongki. Nakaliang jongka H&M. Bat ka komso. Ipen pau itu susi kebajur. Yakin nong ilam jongi haki por mensua. Namar mar suyo Hillstead. Kelet yo put usam. Kelet yaki an jibak jibakran. Kipan yada yaka jat penrio. Paradok perasam. Ben kenmau ipi. House nem. Sihajar praspa lai pulai ada ngambak la ki klaga wai jong ka jai penreu kom utirut sing bat ukyang nong ba kila yakun kila yaksai pan pelai ka penreu nakakti jong ka British government terpor ko ki bat ba jong ka penreu ha kane wa menta kadai ka por yanga ba diapi kom ki dikot penreu bangin yakun pan yo ILP na Modi na kabenta jong ka jala meklia dainem lada utirut sing ukyang nungba laban yakun ban pelaj loy ya ka jat penreu dak ti jong pareng kadai ka por menta yagi bangin yakun ya ka ILP nakti jong Modi. Parakur parakha nganito ipi ya ke kabangai kendo ya ki arngot ki perlok junga uwei na Manipur bat uwei na Nagaland giong kumde nisrau senai pan perkhat ya kita kasih nisrau senai pan berkat ya kejala mekalia namar kimdon ya ki an ki baklan ki ban yada ya kejaj penreu kum ka 371 bat kum ka ILP tingaong ya pi ko ki dikot penreu lada ki parnong sedong jong dot es ki don ka jing saukya na benta jongi kat notam mangi ki trai molok dainam
hoi nyimla panlen ha khat kendai terek di sembar yo snap ya khat kendai ki riu phongot ki nong mi khmat pat ka sarkar MDA hapo ka jingalam jong ukonrat semma kum chief minister hapo ka jingalam jong ba Preston kum deputy chief minister pat kwe kila pas ya resolution pan pentrai kam ya ka LP hangne ka rijui Henry ka HNM ka kanda basai ka komso ka kanda basai ka jaj penreu ka kanda basai tang hari gisgi kinomi khmat jungi ki ong kumno haden ka khat nyau tore ngin lek chadal hi ban yakan ya kamat ILP ka HNM ka kanda basai ko nomi khmat enda wan pai wan rat pat ka ILP bala approve daw modi kamper pitep harba kamper pitep plajaket tangba pinwan pai pinwan rat pat ka ILP kabala approve reda balasan da ka government of India ada bile kumta ki dikhot tu je reu da ki paula padi powajar ngin priang burom yapi na airport Guwahati Henry ka jaj penreu ka kan besai ada pi wan thali claim ka IP en samat ke jengi ke ka bajur hadin ke New York ni hapan yakun ni hapan excite na benta ka longdin mandin ko sarkar me khlia jui kan mau ya kan jingkan jong wei di khot jong jaj penreu lana pi wan pai wan ralang bat ka ILP lem kumta ki jengi ke bajur kimstang haden ke doya hajing sia paradi nilamot pelong jengi ke bajur Henry ke jingker pat jong ki parok prosnam namar kedai ka por Christmas ke jingker pat jong ki noilam niam per ke jingker pat jong ki nong sungya per namar ki ong bangila mateng live nai sau nai mensua ya ka jingkang yo ilamat teng ni jingdo pandai jingiseng ngi kum ki noilam ngi hapan snap ya ka sur cuk pat ba namar ki nei ki nong ilam jong pat ba